Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga panginsamin ako mga lulutami. Ginggay man sa programa tanwa di tanurun di makapamagpuda. Ini yang mapikir tanwa kagantano sa mapunto ka usayan na sukala arga o kalilintad. So kalilintad na upama kabatano din pagilaya so mga rukunan aging kaiya agamatano pagpunsi ko sambayang kabgay sa diakat kapusan nagu kalawi sa Kaaba na palaya din ay may tuturo iyan na so kasi siya pa ko kalilintad. Yamanan niya na inudi isumbayang so yamanan niya na isa ka juma isa ka pugi nga disi ko sa timan a masjid kaparari lumilintad siran makakikilala iya uman isa. Oman isa na kapagadatan yan aging ko to pagari yang ko kakikilala niya nun. Ikadwa may mambukang bagay so adun atamok yan dia kata niyan udi na pisidka niyan aging ko to pobre na mi adeng kiran aging ko to di kang ginawa na mi adeng si isa aging ko to dulu na niran na so kalilintad na kay mo to aguso ayamanan niyan na lambe rukunan o agama. Upama kabatado din pagilaya so kalangwan amra naranap ipagpuno kasi sa isi ko mga darnog pembelay sa walay niyan na keluci ko ay maana niyan na di dalam alupa ka an masisiyap agino niyan ginggay ang mga papano kapag nagtano iman to na pembebanog sa salag ay maana niyan nakapugura kaniyan mapi akapakapugitlaw niyan nun aguso mga wata yan api apnari aging kuto mi kawarawaraw apa ngayaman kaari mau na aya pembebanog niyan ketaguan yan isaging kuto ay maanan yan na mga wata yan mambu aguso pamilya yan na sutitik naon amukarnan yan na pamakaging kanan so mga pangeman aguso marana po na makikinang laniran so kalilintad na sakitan o mga tao na sakitan o makakikinang lansan ging kuto upama kapagilitan so Ibrahim alaihi salatu wassalam buwan itagakyan so familia niyan si isa Makkah, si isa Kaaba, guni isuguno to Allah subhanahu wa ta'ala agi Makkah na ayamanan niya na diserto na guminiraw sa kanyan Rabbi ja'al hadhal balada amina warzuq ahlahum. Kadna na kan nabaluyang kaaging kaiya ingad lumilintad. Aguriski ka so mga familia ketaguun na inuna niyan mamangnina lumilintad katawan tanwa dabar uaya panganang kanaw pamakabuden aya pagusaran na supamikiran na aya pagunaan niyan mamangni na suriski ka kagid riski sa ging kotwa darpa way ugaid na pitiro mga mufassirin inu niya no to inu na kay amay ka maadin so kalilintad si ikuingad na keednun aging kotwa ekonomiya keednun aging kotwa ilmo keednon sulangon taman na umani isa na makapuning kawiagan na gupuman masasana at subtad na ayamaan yan na margandun so kapagpaginta. Kaya mo to, naging ko to, iinalipin Allah subhanahu wa ta'ala si ikumiyangaw una ang mga nabi, agus umiyangaw una apagtaw, lagid upagtaw usaba, lagid upagtaw usaleh, pitiro kiran Allah subhanahu wa ta'ala, ayam ya kalala alimu inibigay kiran Allah subhanahu wa ta'ala, na so kalilintad. Pitiro pa Allah subhanahu wa ta'ala, si iko mga kufar, ahlu Makkah, mga tao sa Makkah, ayam ya kalala inibigay Allah subhanahu wa ta'ala alimu si iko mga kafir si isa Makkah, naging kuto katitik na amukarneran. Inalwenan Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Quraysh. Ay mana niyan, na ging kaya agama tano agama Islam na ayaw ngaya yan na so kalilintad. Na ang si iko kalangan akapribugar. Ya kaysa so Nabi sallallahu alaihi wasallam mi alwi isa hadith am ya panutulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu am ya kaysa kagagawin am ya kanag so Nabi sallallahu alaihi wasallam sa miya ka tanog alalis
na umani isa na kaya takawan amya kaliyo na amya suwa Nabi sallallahu alaihi wasallam na dakun din makasunod sa iya maanan yan na tinilas apo kulalagoy na siya gadan yan so kuda o Talha na piyagdaan yan na kagi ko kapagdaan yan ada din nakatagwi sa ampido agusya apya lalagoy niyan aging kotwa palaw ang aran yan na Sala aging kotwa ay maanan yan na kaya nagan sa lalis na kagiya kumomo Nabi sallallahu alaihi wasallam na suba iya di imamagunong sa kambing na adan amiolog si iko kambing yan na siyong beli yan naging kuto yung miya katano-tanog kaya pa ka ayamanan yan na palalis aging kuto kambing kaya pa kaunin yan na kumya si Nabi sallallahu alaihi wasallam apong giraw di kano pagkalaki ayamanan yan na eme tuturuanan na suka si siya pa si iko kalilintad gin kuto pa upama kapagilitan sa mga hudud mga punishment ina din o agama lagi aging kuto kakitas si iko kikitas ang kumyamono lagi aging kuto ayamanan yan na kalupudi kumisi na agusto karadiyo maun gin kuto kaputulis sa lima sa gin kuto amyaman ko na ayam tuturuanan na kagiyasa din sa tao binasa si iko kalilintad na kanaba mata-matag inibigayron o agama punishment para maadin aging kutwa katitik na amukarna na apiyabudin miyautas aliman yan apiyabudin miya radium apiyabudin ayamanan yan na minikitas ka an maadin aging kuto kalilintad na kapagpagingad o mga tao gin kuto miya kaysa so Nabi sallallahu alaihi wasallam di mangusyat alungan jemaat adan amya kauma area pasyan aging kuto ay manan yan na mga saap natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ejles fakad adait hey saka amya kauma na untud ka kaya sabi sa benar amya ringa sa ka aging kai ayamanan yan nami sa emoto ini amya kalala sibutan tanu saging kai mapugtumagusitan ni manto makapantag si iko kalilintad laging kaiya agama tano na agamay ni akalilintad laging kanan isuguan yan si iko mga kukuman yan si iko mga pangimbenar yan si iko mga adat kalangwan ayamanan yan na kasususa kapribugar apnariu ba kapamunuan apnariu ba kapangalaka naginan na su Islam na angyasan langon si iko kalangwan alagidanan agal baka na inuya pagkaedin igira saging kaya masatano sabab din si iko kayto asabot si iko agama kakikipang asabot ko agama naging kay kapagkakilangyan kapagkikita noron tama naman bu sa pagkatuhma so agama tano sa sambida kagi sabab din si iko buntal adirun di ikikuatan. Insyaallah makapamagpadatan ubuk man si iko pagkatalingo ang mga video tano pumangnintan si iko Allah subhanahu wa ta'ala adin apkakwatan aguna si iko mapumagusay tano ayamala na padin tano Allah subhanahu wa ta'ala si isaging ko tami aloy ahadith asusirano to adiran di kapamagpada na sudi ikam bedigana kapamagusaya si iko hadith agus Quran apsumburakan siran Allah subhanahu wa ta'ala salimo agu rahmat هذا وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.